Long balakerku ya ke kerteng ke jong utrai ubana surat hakane ke step ke pemerintah ngai kuble ya pi iwe baro iba syakmi barabor ya kene ka YouTube channel kene ka Holy Spirit Emmanuel haka kerteng ke jong Jesus Christ ngai kuble pi kuble shibun ya kapor ka ba pilapalat ya ka ba pilakni ikini ki kubor ke ba dei na kaktin ka jong utrai ya kene kapor ka ba mentah masunguru yu try bu penla yang akan ke step bangan keren yang akan ke kubor ke balong ke badon kam haduk kata-kata bing syak skor bahaya kan ke kubor kam tam gitu kiba subscribe ya kan ka channel ya kan ka Holy Spirit Emmanuel 777 kenapa pin tip bahaya kan ke kubor kabangarang suyo ana umen semukut kanang ba pinem kulumar nang ni syakmat hagabe debat kajing penmi hagabe debat kajing penmi bat kajing sam ya ke kubor na kitin gajong utrai te hagani kapor ka pemerintah ngan pentip no epi te naduk mentahi katkum ke jimbatai jumun semukot ngahaban bangan sam nani ya kakitin gunjung pleha hapadeng jung pi baro kimen sing ki bakoror ki ba i ki jung try ya kakitin ke jung sishan na ka bible kaba ngayo jing tip no men semukot wi kaya nga uang nai penmi syuk ya ke kubor man na kasngi kata ada kejing ong jumun kejing bata jumun semkut di sembu ong men semkut ya katang hap ko ngo namar kadon ke shalendet te ha kata kejing ong jung men semkut kala don hangaru ngalo te ha kata por ngaru nga ong men semkut dengan le kumno lada me men semkut mi ong ngan delete no ya kan ka YouTube channel ya kan ka Holy Spirit Emmanuel 777 like lagi 7 dengan delete no ya ka baro dengan delete no ya ka baro kowe bat ngan pelijig mo no tang ka ka YouTube channel jonga dengan itu ip ka YouTube channel jonga ka ba kerteng ka Our Family Journey kan YouTube channel kabay debit tang sapang nadalikai sino nadalikai skilom skiwa skijaka pa per ngaring kijaka apan mi ang ta ka YouTube channel bat lada likai sabaru bangan ringan pen mi ang ta YouTube channel tengarang sistang kan YouTube channel tang kumbak katukat nisni tang pen mi kemai kabay debit tang bat kaying kesem jonga kaji ti jong kaying kesem ga jonga dengamot konsing tagane henrikat ba umen semkut pat ukuran uklem sya uang wat delete ya kan ka YouTube channel ya kan ka Holy Spirit Emmanuel to uang ngaong yung semkut dalam ngam delete teng anam keren kubor syu uang em tambah wat keren syu man la katiyaw keren no tang cisin citiyo kawe ka kubor ban ai ban sama pedeng ipajang baro wat la kataro umaham uang habe mi keren ya ka kubor syaban keren ya ka kubor da duwai ba cisin citiyo apply bitang cisin citiyo kan ka kubor kata kadika warning na umen semkot ya kane kajing im kajonga nap ko ngube ya ke kabok tha umen semkot dina kata kadaw ngapan TPP namar pinsak kulumar kumno kane ka YouTube channel kane ka Holy Spirit Emmanuel like tadi kisawan kumno penmi syuk kubor kumno kami syuk mata habaman kasi upalai kubor bejre mata syano ka jar kata kubor penmi syuk sam syuk ka ktin jongle namar ngati pa padeng jepi kala long jing kerku ka bakrau ba dia ini hakane ka Holy Spirit Emmanuel like tadi kisawan pensi hadin habut pensi
ya ka jingkerku ka ba krau ba ka bo men sumkut ka bo un sale pala ba bo un men sumkut la dingin yat ben men sumkut kalong kordo bat kalong ka pala na ka pala tam don parlok ha ka perthei babes ban yu men sumkut ani tu pi bes hayat ber men sumkut bes kadon kapor upen luat kadon kapor upen jauh cumat kadon kapor upen usyak banyak ikites usyak banyak kijing tunjuk babon cat kumba kaji im cunga kalayat ya kata kapupen ya imun sungkut kadon kapor kajing keman kadon kapor kajing suk kadon kapor kayat da kajing tang kadon kapor habor kila kadon kapor ke barok ya kapupen ya imun sungkut ulong koridor hadu kata imun sungkut pi ublay ukpa buat ublay kun ipalat yang ai pi ipalat ya kan gajat menurut karikas ni ipalat ya kesep kelaki ipalat ya kari ipalat ya kari isal ya kiri ke pertebro bu pa ya uni umen semukut ubalong utat person umen semukut ubamino nakane kador barblay kador barblay seperti orang hakaktin English ke Trinity dia kena ketin Trinity belawan rak dau wei usakri jung blay naru kipor handai mensua kenang penyeper dia kena kejing long lai ha wei ublay ngidon kam palat haduk katata bandon kajing dai kebacan bermun sumkut krangi dale ekano no kan long ka pespa pe yang aru ada umun sumkut num ong umun sumkut yang ngantip chano ngantip ya kai ke bandon calendar ngan sila spen kubar baik man kasmi underwan kran umun sumkut menimit unawan kran ya kan kubar di takada kan ke step ngaplatnya wood ya kan kubar ba pinam kulumar nang nish kamat na pen mai ngaplat pi kan kubar piru upin sutu chai kan kubor kat ki bapit ye kan kubor kat ki ban subscribe nang ni shikmat ro intip hai kan kubor bakane kan YouTube channel ka Holy Spirit Emmanuel Light Teliki 7 dan pelat kubor kat kum ke jukta jumen sungkut ladu wong men sungkut pelat ladu wong men sungkut nai pelat nganam pelat ladu wong men sungkut pelat na adin shibana ngan pelat ladu wong men sungkut pelat man kawi pokoi ketiau kawi cita yusio nan pelat ngan lek bet ek kebuang men semkut tang ye kata bet ngan lek ngan penhun ye kipat ba ngan penhun yano ngaban penhun uta ubalakot ye ngaban penhun uta u penim ubawanwat ye na ketlus bo jong ke perthei bula penim nya ubalakin ket ngaban kungu uta ye ka ba ukpa bodukun kisam samha palat lada mangalan mapiru dari kungu yonu men semkut ubadai ulidar jonga jengpi tip ne unu men semkut udai uta ulidar jonga jengpi dan lidar ka perthei balaban i ya ka igaban sawan namla ditang men semkut i ya ka igaban sawan te kane ka kubor kalalong ka jingker kui pi bu baro bahkan Holy Spirit Emmanuel Light Teliki 7 nang nish kamat ngadu mata kan penyi khabar chisen chitio kadalong ka jingker ku ka krau ba ya pigi bala subscribe kadalong ka jingker ku ka krau ba ya ka jat menru jonga keri khasi janja bade ka jat menru garo bade ki ya ka ri India akleng ka perthei baro kadalong ka jingker ku kabakraba namarkin sadon shibun banang ni shikmat bo men sukut unang ilam bang in sapeni ya ka kubor wat hakatin English ro te mun simkuti un sailami kita baro te ni ai mangabat mapi min shishan ya bet hau men simkut te mun simkut un satip te bro namar kane ka YouTube channel kamdei jono kane ka David nakabanta ka buram ka jung try kata ka ba umen simkut ukuran menimiro wang kadebit na kamanta kaburam jung turai kadebit menta kaburam jung turai kadebit na kamanta kaburam jung turai habro kiliang di dongi nation ya auman sungkut
ubalong ulidar jong ajong pi ubalong ulidar jong kane ka Holy Spirit Emmanuel like teliki seven. Hallelujah. Balayla ay kerteng kane ka YouTube channel Holy Spirit Emmanuel like teliki seven. Ade hakapor kajung banjung khoi ngan sa pansyai pi pindal tip bahai kane pen sa subang ha bat pen sa anu enu kupa badi kun ban pendapura bahai yang ada men semakoi akwa bandon kajing selok ka jantam bat une men semakoi dia ka ba kupa berkun ki ipalat yang ngai pi ki ai nu men semakoi ubok koridor hadu kata kumulong koridor di apostol Paul kumulong koridor di Moses kumulong koridor di kisikri yang boleh baharo unong koridor kan yang ngapa di piru kumjo. Hallelujah. Kata semua palat yang try play pada imbaro play nang kerkuy pi baro iba pej ya kan ke YouTube channel play nang kerkuy iki kam ki jam jong pi play nang kerkuy ki cakap pulai pi ki cakap terai jong pi la di pide kinong belas jan kentalan ki belas ni de kapal la belas ni belon jat ni kinong tere company tere kam sarkar la ni ki betre ki kam baper ni ki betre ki kam business den ki kam barit ni ki ba kamaria ani hangno ro ani ki bade ki barang pule lan ki ba pule lan ki bok pule ki bun chat we nang kerkuy pi we rapi syong hangno syong hari India syong astamkla syong sabar jong kar India ro play nang kerkuy pi hakiling bro unang long rengkat lembat pi retang ka we to ngin kene benreu bingin wan bandam ban pedret haki kecat jong une u Yeshua ta di kunjung le Jesus Christ ban mane hak maju maditang ya u batang ya u ban manan kraw halor baro ya keba manga bat mapi ringkat bon menskut ngin pendan buram tang yu Jesus Christ batang ya u dia kena ke start ke bamanta ngai tangkin ki kentin ke bakendiat na kran shapi baro hakani ke por ke bamanta tu blai jong ka jingsuk kunang kerku kerdo ipi haikiling baro kunang kerku haikiling baro ngamdan kenten syu un kerkulut habro kiling tang ka wei ai kan don ka jingda ka bakrau nemar ki por sut ki borindum pilek dan bor bai kan isni. Hallelujah. Ngan sahika syapang kini ngan kan saron kapor ke bumun singkut un sahika un sayalam ngan sahika syapang kane kakenhun sipai kejung ulu safar kane kakenhun sipai jung ulu safar syirkai bala dingin tip hai kane kakenhun sipai jung ulu safar idan laka jong tenat terkam laka jong department jung ulu safar syirkai ba tu ini dem hau kunung berat jumblai bingin lat im nang nish kamat namar midona hai mdi su tangi kenta midon hai sikon syabu jisu unwan no agi jimrong no long gajing sukipi uman simkut unan kerku kerdoi pi wi baro de kan gepor tungini dewai hak majung try unang le pala ya pi baro bat yang haru kumjo ngawana jan jomigen ko pa be jonga hak kerteng jung Jesus Christ ban Nazareth masungo palat ya kata kajing snei ya kata kajing bahajmi kajing sneng kajing me kajome menemet sapang hak bede bat kene kajing penme kubor baman lakasni lemba kene ka Holy Spirit Emmanuel like di kisawan ko be shibon melawan ban baik menemet ban simkot ada aingu no ya me kene klip mat ka bamanta Kobli shibon ngamdan genten ngamdan AA ko pabi renga susung palat ini hagan ka puang ngala yuban petit ikan ka kubo ba miwan ai menet dengan sungu kana begini ki ba subscribe kinem kulumar ya kane te mehi mitip khamba iki baro asishani abek tangan men simkot narong sedong hai baro ka iki ka ba kabangile kan long baik ban pendan buram baik tang yau kun jong blei ta di Jesus Christ ko man semakoi hakan ni ka clip mat ka pamata ngaduai ko paman kerkuno kerdo ikni ki bara subscribe ban iki ki ban sakimi an nish kamat kerku kerdo iki kandon ka iki jing tre ka jing kata ka jami men semkoi ngarang ngai ya kata ka jing le pala ka jami men semkoi ada duai de ka jing men kerku wa kandon ka jing da
kanang gibor kusut gibor jungjum kino gibalek pertong lan ki kena melaban ketak yakini kiba subscribe bat yakini kiba nang subscribe syu hadin habot kena melak baro kini kiba subscribe bat kitu kiba nang sangwan hadin ro kawi kanam sim kanam jatno ada baro kin im baro kin im bat kindon ke jinge tau kun chemi ko pau Jesus Christ kanang bekinim duno ya ka jingrong no lai gede gitu ki bang pansa jingrong no lani gede gitu ki bang pansa ka jingrong kinam du ya ka jimi pat ka bandingkong om bekin rum se ka jimi pat ka bear marka don ka jima ani gede ban yo tabik bat kan ka jimi pat ka bandingkong jengkirik hot anget ko pa aduai de ka jimet men le plamen sebukot kan long haka kerten Jesus Christ kamdon kayak gitu bom lapan mekopa shim yanga badi kini baro tiba kimi kini yarap pengin wan ban penret hakamat jeme manga bat kini kiba subscribe kopa nimlong kopa nilong tang ka kandau ka basran nim dondor kopa lord keke ba singo palat kopa bi ni palat yanga ni palat gini kita subscribe ni palat ini di share dengan YouTube channel ni palat hado kata namdan kopa bi namdan kopa bi ni kumat jangan mi kumat jang kiru apa kitu ai saya skor katin di be yang kerku katin di be kanang yo jika hanga bari kini kita subscribe habaro bingin nang ban saya skor tangi betang me long bal kerku ni kopa long berkui me jisu long berkui me men sekut long berkui ka tin de me tang ye me ka buram kan long ha ka kertang Jesus Christ na duai amen but amen ublay nang kerkui pi umen sem ku nang teng shanya lord jing pi baro ba ka do ba brejung Jesus Christ kan happy ni we pu we baro u Christ ka buram kan long pi amen but amen kulishibon ya pi baro ipai ba